Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телеканала программа «Интервью». И у нас в гостях председатель правительства Ингушетии Зелимхан Султан Хамидович Евлоев. Зелимхан Султан Хамидович, Сердик Калшин, приветствую вас в нашей студии. Накануне состоялось такое историческое событие для нашей республики. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и глава Чеченской республики Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между нашими регионами. Вот на ваш взгляд, насколько это значимое событие для наших субъектов? Сердик Калшин, вами мягкой. Это очень важное событие в отношениях двух народов. Республика наша была образована 26 лет назад, и за все эти годы многие попытки установления границы, административной границы между нашими республиками, они не увенчались успехом. И сегодня два человека, два героя России взяли на себя ответственность, думая о будущем своих народов, установили эти границы. Они подписали соглашение, которое, конечно, должно потом быть утверждены в народных собраниях, парламентах обеих республик. Аз Ханзы Аддар, Галаметлад Уалыш Халчы, Бәшуды Алишорды, Сдозувей Ауатти Вашта Сдуалыш Таханлин. Дозу Ауаттер Фыт, Шикам Костер Датс, Таханы Шие Ер سكودة يرحكودة يعني حبيل داخل ما حمدات دوزو وقتات يعني ويل خيرديان دات وي قرديزات كدقة هني أشي تهانة وديالات دات غلغاي نوخشي مثلا موت قرب بولش دنس دولش قدوق أماج دات تهانة وين حلش لاتا دولش دو خاطرش تهانة دوزو أوتي أشيل ده دقق دولش دو خاطرش يقدر دادولش خاطرش دس از هنزيخ سوقا تيشج وسو دالي اندلي از بوغ لچق بانشل يحغ اوغز كوت دولج دره شق يقمد غلغا يقمد نوخ يقمد تهانه صحمت يح فالمنوتا في صحمت يشكو خنيات سي سنو قستي حتى تاتبو نخبه صحمت يح قيتم لوخ برش خبه قيتم جتر لقبي أنس خيتجي يكيد دي غيرتش خو بتسيقي حتى تهان عشاء قيتر فت تهان سو أزوار فت سو مخقوشك دقيقتي وال دقال وال ملا بوخ باب تهان بي مخداز وي ريسبولي بريفيتليز حبيا بوخ دقيق بيش باع خيتش حمد لوج ديا زحمدات ناخا بوق دشكا ديا حمدات تهان نظام حقيقة شو ديا زكون حقيقة شو ديا إذا ناخذ دقبالرم دكده ناخذ ثانية قميالدر دكده إذا على خارج صادور حمداتس بيتخانة دوازو خوتش داتسي نجاحسن دوازو خوتش خلتشة سي باشيخي يادجيو شن ريسبوبليكي يرتش بار ناخذ ثانية دقديان تا ريفرندوم يا صلت يا برلمانت بول حبة دبح بيش بول برد بيتخان دوازو أوتش ده بيتخان بيخان دوازو أوتش ده بيتخانة بينه دقبوش دكش قونخي بعشت أسيدار تام دوازو أوتش دبي تام أسياق زياخ شيقمن يعيخ شيقم أتعدي أسحد الدول رمضان وقت هني أوتش بيرز عمسك بولش هانه شيقمن حلقة يعني شيقمن زوم خوش بير حديق دي حبين سك إيش زوه تهانه شيقمن قد يحكى شيقمن أتو بيحك أسحد الدول تهانه ويا مخدا يونس بيك وقت ويا تحمنه كيشش خالديزي وي فخالديز يالشي وي نيقي لاتا دول دوازو ميق ملباش ناخا خوش ده فرتن ديخن اوغو مسيخانه نوخشي بياخاب از باقش ناخي ان از خوش ده ام بغده او سرنا واتسكي اشناس اقاشاش از تاقوخ فرتن ويغح مخولي ياخش ده نوخشش وي ويجرش حياخر فت تاخن ويك حياخر فت سرناوتسكي أسناسكي تام باخر نخشي بيوخ إذا إشت ميستان دريوخ تخان وج ورخ يوست يري أوسش خنر تشيت شيء إذا شيت لا شرحت إيتات نظام ده موتيجي أنا إذا وين تان خوش در تيجي غلغة باخش بيوخ
ve tahan vecri deli ve nagasın tahanı busul naq deli ezik metti da ham dehderi sehderi yani da duaçı vaştiki sabart be ahu derve yani ösotsun habiyap tahan veyi şin paçaz sen niskete so tahan am bağda az tori eğer az hanza yahızı 3 minuta sahamat ya şiku haniyat han haniyat elçi az vey tahanı galgala daluj motik yat az sunop osuş qışarı noxşilat haluj motik sarı yat soda az qeykırıl derse ve mekhoş qeykırıl derse şey aldı şey nagasın şu ham xabizin bolur ham tak bizin bolur deli mıçxanı şu zadi qameldi vaşaqit naxbı motigiye dasır mudut elde tij mudut ve niqe ve qamıştiqe yok mu yol ve bartuli ve taha netsxubı çağı xugiye dal endeli dokku kutulunur yaq başladı iz avalırsa qamelda doldu çıxanı. С момента подписания вот этого соглашения в интернете активно выкладываются различные публикации с картами, с определением границ в целях разъяснения нашим телезрителям. Эти карты это хахук дарьявы телезрители с границ. Мы штаю даже малых территорий, нохчи орах дадяхяни, войн хадяхяни ахаш с территории, цан дадяхяни ахаш территории. Разъясните вейн сам. Az tormaaları dozo otti vaşti çıdoalıcı odan hat qaşadı otti bizim bu tormaalarız az halka qahigat hamd ya az dozo muştxandı xojdu ve respublik haqqalar çıxandan sani o da duday bol çıxandan sani ve oz halqır kulgulu qoy bol çıxandan sani sige fırtınza ve çar post otya tamojni post ya motik yolucu ve hadiyaqat Tahan laçıda dozu soruyorlar aduldanı işte ve fartan der fartı der Allah emanet ade ki işte adua ve ozu haliye dertler ve gahüsüci dahu işte adua ve ha uzandıl başıya ben hogdo jahs yer bu mutti iz noçşkahiye işte hadini yer arştiye oz ve gahiye çımıl histi ol hadini çımıl vegi. İşte halı diyor ki vegi nis hal dua ve okuzu hadi aki yurt kaç yılsı yeduazu ve aki hadi hadi okusat ot ve duazu. Yeduazu ve okuzur şeyzer gargı o ezgayı da şeyzer ezgayı o okuzu ve da ahçıcı okuz aki yurt kaç yılsı veyni veceriz veye oğuz veyn hakitsat ve oğuz ahan dakitsat sayurt dağını şin paçahaz şin oğuz be sosyal malabı sayurttu dahili gatsi tanı oğra galgay bağış mettigi galgay yolu yurttu galgayı noqçi bahmet noqçi bahmeti zargahi dozu malada Yusuf dozudu şin qamız bırt be çoğu avotya iz dozudu dat havasi avut qalmır da haqiqat der dozu xulur dat dozu uzdu ve sahamat ya terku yiyijdi ve hamad ya xanat tanxan utdatız erdoğax mağdoğax hamar xan xudmadi dahan doğruda hamı getti qal val hotsiyelçi vaqtır izdi sudoha ve dahan ve xal gulumuz acıda açıldı ha duqqut ihtiyoq çıxanı ve dalı hamad ya doqıldı dur hamdı dişarna havalıjdı Busuna xo'jada san busubsa geçit adam asabı ededini mahbar axetiş. Üst ilni getiriyor. Noqçi oğu üst ilni getiriyor ve oğuyu. Tan us hamdat ve us mottigi şortti ve us bizim bolur dalya nagasın. Hajul asiyaqız yaq suntan az doqıldık tağın. Sey tsemekden no ostor yuhi dayetta. Busumlaha noqçişti qalqaşti bitti çıxanı soçiqi xalır yani qan al ise abduli xos xazamaşti. Isım doqıldır bu sor. Azlat sagadan dasta nexi ham beyn diyes ne ham sanı diyes tam bırt bol hadi adur hamajı duhdi sıhiç ba'abır masık oğru ve duqabı ve mekbaş bunaq misknaq bu adda azı ısqitin boluş buhun dalma olaha ve dadul di ham daçaq tuaqdı sahamat ya taqşiku yatun hayxanın kegişnahık da al haygargışnahık al ve televizyonu hecbu tili hecur koyuş Şagı qeykırıldı astağın. Ve dediğiniz fıt yalçı ve nat aketpi biz ve
бұрт болыжы, вен ағасыны дадолхи, вейі әттіғі бұл вейі тағаны дұлсы ішті ду қамар дұлсы. Таған шын қамы шейл бұрт бе, дозу ауыттыр яқы, вейін еқе хан хам дәттізі, вейін хан хам таған ауытты әтті бұл вей сасық еші жуатсы хамынды. Сошуак дейхірді, халерді интернет электронный карт дейір, вейін ғұжмы дейір. Ері дейхірді сошуағы şey saytet autti naha barg doshte pa ikat esaga lort ya dat naha zdagwal vizh do as tor vulu chamyal qamyal o zakona dikh dat nizama dikh dat ve dozu khutish khalshmaq ve dozu taham ottejdi sudaha tahana shin mexta sosun bashil yaha tsil ya parlamenti tsig dutslor mudiyere yer şey saytet autti naha bargush khalit dozu mushtu o bargush do shimal do da hamaze dal şey nisi çamant ya ve dalı ettu bakıp dalı bu uçunu bu halvakil hastulu dal şey bekın bu hastuça sonra tekazdı ve nis tokşa ve hanzmaka o eğer kuşuma datsek ez pargat yani zulüm koy soğutbe hazır tekadras daha yemekte ve paçalki haklı çanden sani az halk alırdı Ruslan hadviyen çanden sani dokku mekka biha nakh buluş hakoli paçalki mutigi oçan xılıç ol boh bir sagu Zaganşti muradız her din abwa bir nakh bejç nakh bwa bej bol xıl mutigi oçan su boh bir yer hadviyen çanı Yunusbek hadviyen çanı ışt nakh bwa bej mutigi da yudu jervey paçalki Хугьят сахан лачыдар ысхаттыры, зулум хошкыры, bir hayakka paçhalki habiyela, utyaş preşera maka, ya hatuay duldan datsi. Hatuay duldan işte ezik pargatyan çıldı, hağı ve vejişten bart be tahan doza avotya gerti, dal andali mısır ve doza avotya rajoy gibi, ta saham derse diğer derse tahan sunu huvizisir yani guanvar yani di kertil doldu hamaş. Ama yukarı doldu hamaş. Ve sida doldu hamajı, hamaş halka uttiş. شيء يغزلوي شيء كذي قلبي صدق يخدع قبل عدوخي بي نسخب دال اندلي بي تحمد يا يخدع لا خد دال اندلي دال اندلي بي اتو بالج بب ددمن дол чхан бе пачалки тоологи баркушон дерясхал Баркулхан Дерясхал Хавара, благодарим вас за то, что уделили время. Уважаемые телезрители, я напомню, что у нас в гостях был председатель правительства Ингушетии Зелимхан Султан Хамидович Евлоев.